برنامه اخباری آزادی با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. شلوی گلخوجه هستم. سلام. نخست توجه کنید به سرخط موضوع امروز 14 اپریل. دو مولای ҳикматуллоҳ با شرکتی هزارها نفر در زادگاهش دفن شد. روحانیون توجیک در گذشته علامه توجیکободӣ را تلفات بزرگ می دانند. در آسیاییانه مانند دو مولای ҳикматуллоҳ شخصیتی دانشمند وجود ندارد. بیماری بازرسانهای خارجی و گوشانشینی تعدادی از کارمندان بانک Эсхата در خوجند ساکنان را نگران کرده است. و احتمال تبدیل جریمه به حکم زندان. نزدیکان خیرخواهان تاجیکستانی طالبان از بازبینی حکم ناراحتند. دو در محبس نگاه داشتن. باز 30,000 سوم جریمه کردن. امی بس نیست که باز اعتراضنامه نوشته است که 2 سال با سود کرده شده. امروز یکی از شخصیت‌های معروف تاجیکستان را به خاک سپاریدند. قلبی قیومиддин Чақалов ҳунарманд و ҳаҷвнигори шинохтаи тоҷик субҳи имрӯз аз тапидан боз монд. ӯ солҳои дарози умрашро ба театри ба номи Абулқосим Лоҳутӣ бахшида буд ва дар пардаи синамо низ нақшҳои мондагоре офаридааст. Алишер Зарифӣ ва Барод Юсуфӣ дар ҳамин бора мегӯянд. ҳунарпеша ва ҳаҷвнигори маъруфи тоҷик Қиёмиддин Чақалов ба гуфтаи наздиконаш аз бемории рӯда ва иллати кӯҳнаи қалб даргузаштааст. вале яке аз дӯстонаш бар ин аст ки ӯро сактаи дил аз пой афтонд. ҳунарпешаи ширинкор соати 5 субҳи 14 апрел дар деҳаи сари мазори ноҳияи Файзобод дар синни 76 солагӣ чашм пӯшид. қариб якуни мо дар беморхона дар ду беморхона будам. ҳамун рӯдаҳошон бай буд, печидагӣ будааст, пӯсидааст. тавбат кардан, духтуро бисёр шафқати бисёр кардан, лутф кардан. ҳатто ман фаҳмидам ки вазири тандурустӣ омада хабар гирифтан аз ҳолшон. Набошад рӯзи якшанбе то соати 1 то соати 6:20 мо якҷоя шидем, суҳбат кардем, хандондем. бо ҳамин хел бисёр худашро нақс ҳис мекард. ба фикрам аз ҳамин сактаи дил ва аз дил бисёр шикоят мекард. Қиёмиддин Чақалов 43 сол дар як театри драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутии Душанбе кор кардааст. охирин нақшро 2 сол пеш дар ҳамин театр офарид ва худаш аз саҳна барун рафт. аслан бо сабаби беморию басе нобасамониҳои рӯзгор дур шудан, вале роҳбарияти театр бисёр пофишорӣ карданд ки Қиёмиддин аз театр наравад, чунки дар ҳамин чанд намоиши охир ҳама нақшҳои асосиро бозӣ мекард. Қиёмиддин Чақалов ҳунарманди театр ва кино буд, аммо театр саҳнаи аслии ҳунарнамои ӯ ҷилва мешавад. ба гуфтаи ҳамкорони собиқаш дар театри Лоҳутӣ дар бештар аз 100 саҳна нақш офаридааст ки дар аксари он саҳнаҳо иҷрокунандаи қаҳрамонҳои асосӣ буд. бештар албатта дар жанри масҳака бисёр муваффақ буд. дар жанри масҳака дар ҳамин намоиши садо аз тобути аблоқаҳори яъне драмнависи Ӯзбекистон ҳамон бисёр нақши ҳамон нақши асосиро бозӣ мекард. Қиёмиддин бо асли Бурҳонов ино дублёр буданд, яъне ба истилоҳ шарикбозӣ, яъне дублёр. бо бинед ки Қиёмиддин коргардон Ҳабибулло Абдураззоқов буданд, бо асли Бурҳонов яъне дар як радиф гузашта буданд Қиёмиддин. ҳамкасбон аз Қиёмиддин Чақалов ҳамчун ҳунарманде ном мебаранд ки ҳамеша ҳаҷву хушсуханӣ дар забонаш буд, чӣ дар саҳна ва чӣ берун аз он. ҳамеша агар ягон эроде ҳам ки дар кори мо ҷавонон буд, ҳамеша бисёр муҳтарамона омада мегуфтанд ки масалан бачам ҳамун нақша фалон ҷоша агар фалон хел кунӣ беҳтар мешавад. Қиёмиддин Чақалов дар саҳнаи синамо ҳам дурахши дошт. дар филмҳои Ашк ва Шамшер, Ҷазира, Муҷассамаи ишқ, Сароби хунин ва чанд филми дигар яке аз нақшҳои аслиро иҷро кардааст. рӯзи 14 апрел дو мулои ҳикматуллоҳи Тоҷикободӣ рӯҳонии шинохтаи тоҷикро низ дафн карданд. шоҳидон гуфтанд барои видоъ бо ӯ садҳо нафар дар деҳаи ғилмони ноҳияи Тоҷикобод ҷамъ омаданд ва роҳ ба сӯи деҳа баста шуд. ин рӯҳонӣ аз намояндагони барҷастаи тасаввуф дар Тоҷикистон буд ва бисёре аз рӯҳониён дар гузашти ӯро талафоти калон медонанд. Мулраҷаб Юсуфӣ ва Амриддин Олимов бо ҷузъиёти бештар.
جنازه دامالله حکمتالله ساعت 11 در دهه غلمان ناحیه تاجیکاباد برگزار شد. برای ویداع با این روحانی شناخته هزارها نفر به ناحیه تاجیکاباد سفر کردند. یکی از حاضرین در جنازه گفت که حساب دقیق شرکتداران را گفتند مشکل است، اما تقریبا حدود 20 تا 25 هزار نفر در جنازه شرکت داشتند. به گفته او افراد زیاده با سبب از سرماشینی بسته شدنی را به مراسم جنازه نرسیدند. دامالله حکمتالله شب 13 اپریل در 80 سالگی درگذشت. مولوی محمد فتح‌الله پسر بزرگ او روز 14 اپریل به رادیوی آزادی گفت پدرش 4 روز اخیر بستری بود و از بیماری زکام رنج می برد. وی افزود روحانی چند ماه پیش در بیمارستان قریه بالا در دوشنبه نیز معالجه گرفته است. دامالله حکمتالله تا آخر عمر اعضای شورای علما یگانه نهاد صادرکننده فتوا در تاجیکستان بود. خصوصا در وقت‌های مهم مبارک رمضان یا در وقت‌های عید قربان برای کردن مشخص کردن حتما با افراد نزدیکان یا که با خود دامالله در تماس می‌شدند و از اون مصلحت‌ها می‌گرفتند. ولی برخی روحانیان به حرف‌های دامالله حکمتالله موافق نبودند. از جمله نظرهای او درباره واجب بودن اطاعت پادشاه و به مسجد نرفتن زنان بحث‌های را به میان آورده بود. گروه هم این روحانی شناخته را برای خاموشی‌اش در برابر محدودیت‌های دینی در کشور تنقید می‌کردند. ولی دامالله حکمتالله تا آخر عمر به این گونه بحث‌ها زیاد همراه نشد و هرچند بعضی شاگردانش گفتند رویه‌های نو پیدا شده در دین را قبول نداشت. در آسیای مانند دامالله حکمتالله شخصیت دانشمند وجود نداشت، چون که از شاگرد دامالله قاری محمد جان قوقندی بودند که در نزد او خوانده بودند و او کس در هندوستان تحصیل کرده بودند و از تمام علوم شرعی آگاهی نهایت خوب داشتند. دامالله حکمتالله تاجیکابادی تعلیم ابتدایی دینی را در زمان شوروی سابق و در نزد ملا نعمتالله، دامالله جوربک غرمی، دامالله نظری، دامالله خوجه کلابی و دامالله شیرعلی اندیجانی گرفته، سپس در مکتب مولوی هندوستانی تحصیل کرده است. برنامه‌رو ادامه می‌دیم. یک خبر ساکنان شهر خوجند و اووزه آن نواحی ولایت سوغد و حتی شهر دوشنبه را نگران کرده است. خبر این است که گویا اخیراً چند مهمان از قزاقستان که برای بازرسی یکی از بانک‌های کشور به خوجند آمده‌اند ناگهان بیمار شدند. معلوم نیست آنها با سرایت وارد تاجیکستان شدند یا در خوجند سرایت گرفتند، ولی خبر با سرعت بلند به همه جا پخش شده، حتی اووزه‌های نمود یا شتم نوی کرونا ویروس رو به میان آورده است. قبل از برنامه من از فرزان محمدی همکارم در شهر خوجند اصل واقعه رو پرسیدم. بله شالو، در حقیقت این خبر بسیاری ها را کم یا بیش به تهلکه انداخته است، ولی مقامات تندرستی میگویند جای برای نگرانی نیست. واقع از این قرار است. یک کارمند بلندپایه مرکز نظارتی و سانیتری ولایت سوغد در شرح این موضوع به من گفت آخر هفته گذشته 5 بازرس یا اودیتور بیرونی بانک اسختا که از قزاقستان آمدند ناگهان تب کردند و گلودرد شدند. پزشکان هستی کرونا ویروس را در وجود آنها سنجیدند. نتیجه تست‌ها در خوجند منفی برآمده است، اما برای احتیاط تست‌ها به دوشنبه نیز فرستاده شدند. جواب‌ها از دوشنبه هنوز نرسیدند، ولی مقامات خوجند به این 5 مهمان توصیه دادند که برای احتیاط از مهمانخانه که قرار دارند بیرون نبروند و با دیگران ملاقات نکنند. آنها هنگام سفر در وطنشان از تشخیص طبی گذشته بودند و گواهنامه نتیجه منفی آزمون کووید را داشتند. همه این معلومات را منبع دیگر در خود بانک نیز تصدیق نمود. در پای من از فرزان سوال کردم آیا درست است که نسبت کارمندان بانک نیز چاره‌های احتیاطی گرفته شده است؟ درست است شهلا. یک منبع باوربخش در بانک گفت که 5 یا 6 نفر مهمانان را زود به کرانتین خانگی یعنی ایزولیاسیون فرستادند و از 60 نفر کارمند بانک که احتمال می رود این بازرسان با آنها ملاقات کرده باشند تست گرفتند. نتیجه تست آنها نیز منفی برآمده است، ولی برای احتیاط قسمی از آنها را به کار فاصلوی فرستادند. نمایندگان بهداشتی شهر خوجند نیز میگویند در بین کارمندان بانک اسختا یگان حالت گرفتاری به کرونا ویروس را آشکار نکردند و یگان سبب نگرانی در بین اهالی نیست. پس من از فرزان پرسیدم مقامات فکر نمی کنند که نگفتن اصل واقعیت سبب آوازهای گوناگون و واهمه می شود؟ چه چیز نمیگذارد که آنها با سر زدن چنین حالت در حال خبر رسمی بدهند و جامعه را دلپور کنند؟
дар ҳақиқат ин эълон дуруст аст. ман дар пайдо кардани фактҳои воқеӣ хеле талош кардам. намояндагони мақомоти расмӣ мегӯянд ҳаққи суҳбат дар ин бораро надоранд ва аз вазорат дастур гирифтанд ки танҳо намояндагони вазорат дар марказ ҳақ доранд маълумоте диҳанд. таври маълум онҳо номаи расмӣ талаб мекунанд ва корро кашол медиҳанд. ман ба хадамоти матбуотии бонки Эсхата низ расман чанд сол фиристодам, вале то ҳол ҷавоб нагирифтаам. дар суҳбати телефонӣ сухангӯи ин ниҳод на ҷузъиёти ҳодисаро шаҳр дод ва на ширкатеро ном бурд ки ба ин ҷо бозрасҳо фиристодааст. ҳамкорам Фарзон Муҳаммадӣ буд аз шаҳри Хуҷанд ки ба суолҳои мо посух дод. додгоҳи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон се сокини ноҳияи Дарвозро барои ҳамкорӣ бо толибон муҷозот карданд. яке аз онҳо ба 15 соли зиндон маҳкум шуда, ду тани дигар ҷарима гардиданд. вале додгоҳи олии Тоҷикистон парвандаи ин ду нафари онҳоро барои бозбинӣ фиристодааст. наздикон аз тағйир додани ҳукми аввал дар нисбати маҳкумшудаҳо розӣ нестанд. тафсилот дар гузориши Бароид Юсуфӣ ва Сарвинози Рӯҳо. додгоҳи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон як сокини ноҳияи Дарвозро барои ҳамкорӣ бо ҷунбиши толибони Афғонистон ба 15 соли зиндон маҳкум кардааст. дар қарори додгоҳ сабт шудааст ки Суҳробҷон Вазиров, сокини 44-солаи ноҳияи Дарвоз, шурӯъ аз моҳи ноябри соли 2019 то замони боздошт, яъне 8 январи соли 2021 бо роҳбари ҳаракати толибон дар вулусволии Нусаи Афғонистон Ҷумъа Валади Талбон аз тариқи телефони мобили маълумот мефиристодааст. бар тибқи қарори додгоҳ, Суҳробҷон Вазиров асосан мавқеъгирии нирӯҳои ҳукумати Афғонистонро ки аз ҷониби Тоҷикистон намоёнтар аст, ба ҷангиёни ҳаракати толибон пешниҳод мекардааст. бар асоси маълумоти фиристодаи Вазиров, ҷангиёни толибон чанд ҳамлаи муваффақона дошта, чанд афсару сарбози нирӯҳои ҳукуматии Афғонистонро нобуд карданд. барои нарасонидани хабари ҷинояти Суҳробҷон Вазиров, ду сокини дигари ноҳияи Дарвоз боздошт ва бо қарори додгоҳи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба 500 нишондод барои ҳисобҳо баробар ба 30,000 сомонӣ ҷарима шудааст. акбаршо Тоатов, сокини ноҳияи Дарвоз, падари Аминҷон Тоатов, яке аз ду муҷрим дар нарасонидани хабар аз ҷиноятҳои Суҳробҷон Вазиров ба мақомот аст. ӯ мегӯяд ахиран додситонии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз болои қарори додгоҳ ба додгоҳи олӣ эътироз бурдааст. ҳозир дар кассатсиони суд ҳам боз эътироз навиштааст ки бояд ки аз сари нав дида шавад, ба Тоатов 2 сол дода шавад, ба Додов 1.5 сол. додситонии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар эътироз ба додгоҳи кассатсионӣ ё таҷдиди назар маҳкум ба зиндон шудани Тоатов ва Додовро бар он асос тақозо кардааст ки маҳалли содиршавии ҷиноят ҳаммарз бо Афғонистон аст ва хатари убури толибон ин минтақаро мудом таҳдид мекунад. гуноҳи нест ки мисол ба маҳбас кашид, думо дар маҳбас нигоҳ доштанд, бо 30,000 сум ҷарима карданд. ами бас нест ки боз эътирознома навиштааст ки 2 сол бо суд карда шавад. додгоҳи кассатсионӣ ё таҷдиди назар рӯзи сешанбеи 13 апрел эътирози додситонии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшонро баррасӣ карда ва бар асоси он ҳукми додгоҳи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар баробари Тоатов ва Додовро лағв карда барои баррасии дубора ба ин додгоҳ фиристод. ва дар пайи дарёфти ҷасади овехтаи зани ҷавон ва 3 кӯдакаш дар Панҷакент шӯъбаи вазорати корҳои дохила шавҳари ӯро боздошт кардааст. як манбаи мӯътамад аз ин ниҳод гуфт Ҷуразода Лазиз шавҳари Шаҳлу Шариповаро барои ба худкушӣ расондан дастгир карданд. феълан тафтишоти парванда дар дасти муфаттиши дӯстонии шаҳри Панҷакент аст. сокинони деҳаи некноти шаҳри Панҷакент 10 апрел дар мавзеи кӯли Кӯлак 4 ҷасадро ёфтанд ки ба дарахтҳо овезон буданд. Радиои Озодӣ аввалин шуда ин хабарро расонӣ кард ва масъулони вазорати корҳои дохилӣ ҳодисаро худкушӣ номиданд. барномаи Ахбори Озодиро ба ин ҷо ба поён мерасонем. ташаккур аз яки шумо ки то ин лаҳзаҳо бо мо будед. хабару гузоришҳои дигарро дар сомонаи радиои Озодӣ метавонед бихонед ва гузоришот дар саҳифаи Озодӣ видео дар YouTube гузошта мешаванд. фардо шуморо бо хабарҳои тоза мунтазирам. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдор.